Burundi nta matora yabaye. I Burundi nta matora yabaye. Ubutumwa bwihutirwa bwiza Imana yampaye ubutumwa irambwira ngo ntangaze ibi bintu. Nta matora yabaye mu gihugu cy'u Burundi. Harimo abampaye message ngo usengere abarundi mu ijoro, abandi bambwiye batese aya matora nk'umuhanuzi, profete, pastor, mukozi w'Imana, aya matora je rero mu masengesho nasenze mbaza Imana, nereka Imana, mbwira Imana nk'umuntu nk'impirimbanyi y'amahoro, mbwira Imana nti turakwinginze amaraso asa nabi, nta maraso dukeneye, kandi turakwinginze ntabwo igihe tugezemo ari cyuko abarundi basubira mu bibazo. Imana yarambwiye ngo nta matora ahari, nta nayabaye, nta n'amatora hari. Imana yabaye amatora ntiyazi. Hari igihe umuntu avuga ukumva ni ibisanzwe cyangwa ukabona ni ibisanzwe, ariko ntabwo ari ibisanzwe. Ngira ngo ubu tuvugana Imana impishurira inyereka, yarambwiye ngo reba kiriya kibuga, mbona ikibuga gikuru cyangwa se stade nkuru y'i Burundi kwa Rwagasore. Ndangije Marika arambwira ngo uri kubona umupira, mbona umupira baro, mbona na kareri, ariko mbona umupira baro isanzwe y'umweru irimo amabara y'umukara. Mbona Evariste Ndayishimiye mu izamu, mbona mwihangane muri iri yereko, mbona umugore we ni umusifuzi, mbona wa wundi ucumbagira Reverend Kuriyo nawe mubona muri indi zamu, noneho mbona nawe umugore we nawe ni umusifuzi, noneho mbona abantu nakita abafana ni abakenyera rugamba, nimbonera kure. Mbona sitade yose ni CNDD FDD. Marika arambwira ngo uyu mupira wawubonye, nti nawubonye. Ese wabonye ari ndutsinda? Ni CNDD FDD yatsinze. Ese abandi bazatsinda ni bande? Imana inyereka nabo bazaha amajwi babishaka, bo babishaka bakavuga bati naka tumuhaye amajwi. Imana irambwira ngo ese ayo ni amatora? Ndabwira ngo ntabwo ari amatora. Ndabizi uri butukane, uri buterana amabuye, ariko ndabivuga. Irambwira ngo wibuka 2015 ijambo navugiye muri wowe, mbwira Imana nti ndazyibuka. Haleluya. Ariko nyemerera tubanze dusenge. Ndagushimiye Mwami Yesu, iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Uduhaye umwanya wo kuvuga ubutumwa bwiza no gutangaza ukuri kwawe muri twebwe, icyubahiro ni cyawe. Dutangiye tunashoje, uduhe amateraniro y'umugisha, uduhe ijambo ry'umugisha, uduhe dutangaza ubutumwa bwiza, hamutubere byose mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Marayika arambwira ngo umwaka w'ibihumbi 2015 icyo yanyibukije, nahanuriye Petero Pierre Nkurunziza, ndamubwira ngo Imana irambwiye ngo uzatwara iyi manda, ariko nta yindi, no muri CNDD nta wundi uzongera kuyobora. Birangira bo batumvise Imana. Ahari ngira ngo nuko we yapfuye cyangwa se yitabye Imana akitahira, Imana imuhiruko ridashira. Nyuma yaho rero CNDD FDD nta wundi muntu wundi ikeneye ko yatwara cyangwa yayobora. Imana irambwira ngo iki kibuga uri kureba uko kingana, nibo bisifura, nibo bikinira, ni nabo bakina, ikintu ni byabo, aho bitangiriye naho birangirira, nta wundi muntu. Imana irambwira ngo witegereje impunzi uko ziri kurira, zabuze uko zitora. Usitureke n'impunzi n'abagiye kwiga ntibabonye uko batora. Abantu baba diaspora, abantu bari mu mahanga, mutwandikira. Imana irambwira ngo rero ese abarundi
ninde muntu wabahaye uburenganzira bwo kurobanura no kurobanurwa? Dawidi Imana yamurimbuye imuziza kubara Abisiraheli. Hari igihe uharura ugakubita ibiharuro ugasanga agiye bitambereye, uriya bitamukwiriye, uriya ntimukwiye kumubwira, uriya ntimukwiye kumumenyesha, ariko wibuke ko ari umurundi. Icyo cyonyine gusa kuba ari umurundi, afite ijambo ABCD, afite ijambo. Kubera ko ari umurundi afite ijambo. Imana irambwira ngo nuko rero ubu ninjye tugiye gukina uyu mupira. Imana yambwiye ngo mu kibuga ndayishimiye agiye gukina umupira na Yesu, murajya mukina mucengana mukatana, umwe atsindwe cyangwa undi atsinde, ariko Imana ntishobora gutsinda. Imana ntizigera inatsindwa. Imana irambwira ngo bwira barira bareke kurira, gutabarwa kurabonetse. Haleluya. Bwira barira bareke kurira, gutabarwa kurabonetse. Bwira barira bere kurira, gutabarwa kurabonetse. Bwira barira bere kurira, gutabarwa kurabonetse. Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo gutabarwa kurabonetse. Nta matora ahari, nta n'amatora asigaye, nta n'amatora azaba, nta n'ayabaye, ahubwo Imana ishobora byose yambwiye ugiye gukina kabumbu. Yambwiye ngo nibyo koko umugambi urakomeye, nibyo koko CNDD-FDD irakomeye, nibyo koko ishyaka rirakomeye, ariko Imana yambwiye ngo nta matora yabaye. Ayabaye ni ayabo, mu nyungu zabo, mu bikorwa byabo, mu buzima bwabo. Ntabwo ari amatora y'igihugu y'abarundi bari hanze n'abari mu gihugu. Nta nubwo ashobora kuba ubushobozi, ntabwo Imana ngo nta bushobozi buhari bwo gukoresha amatora buri murundi wese agatora, nta buhari. Imana mbwe ngo nta muyobozi uhari, nta n'uwabishobora ko abarundi bose bari bujye gutora kandi bose bakisanzura, nta uhari. Imana mbwe ngo amatora aragaruka, muraza kongera kuyabona hariho umuyobozi mushya. N'amatora ahari rero. Muri iki kiganiro reka twibande tunavuga ubutumwa bwiza Imana yaduhaye, tutangaze inkuru n'agakiza uhoraho yaduhaye, tuvuge ibyurutse umutima. Imana irambwira ngo igihugu si famiye. Horaho arambwira ngo igihugu si umuryango, kandi igihugu si inzu, kandi igihugu si umurima w'umuntu, kandi igihugu si urudandazwa rw'umuntu, kandi igihugu ntabwo bucya mu gitondo ngo ukinyuze aho ugomba, kandi igihugu kiragutse. Ngira ngo rero uyu niwe mu perezida wa nyuma ugiye kuyobora mu Burundi CNDD-FDD. Uyu niwe wa nyuma. Simbivugiye ko mwanga, sinanabivugiye ko namutoye cyangwa se mukujeho cyangwa se hari n'uwantumye cyangwa se hari n'umbwiye. Oya, twe dutangaje ubutumwa bwiza Imana yaduhaye, kandi biri ngombwa ko dutangaza, nta kurya iminwa, nta kubesherana, nta kwitiranya amazina. Ikibuga nabonye ni icyanyu, abo nabonye mu mazamu nimwe, ibyo ndi kuvuga n'ibyo nabonye mwebwe muri gukora. Ntabwo ibi ngibi ndi kuvuga ari ibyo twize muri siyanse cyangwa se n'ahandi mu bumenyi butandukanye. Oya, rero aya matora yabaye, marayika uko yayamishuriye, umusaruro wayo ni uwuhe? Nta gitora ari buzane, nta fumbire ari buzane, nta muyaga nkuba ari buzane, nta mafaranga ari buzane. Abarundi baragomeza gupfira mu bihugu bitandukanye bazira ubukene, bazira ibintu by'uko bagiye kurondeza, ariko ibihugu barondezamo imibanire yaratitutse. Noneho ngira ngo
muheruka kubibona Tanzania yafashe n'ababarundi, Kenya ifata n'ababarundi, Kongo ifata n'ababarundi, ndetse n'ibujumburu b'abarundi umukongomani arabasuzugura uko abyumva kuko amadolari nayo. Ntabwo rero aya matora ari bukura inzu, mwibaze inzu ikodeshwa ibyumba 2 na saro igeze muri miliyoni. Muri miliyoni abantu mupanze muri komite mutubwire. Iyi nzu nziza y'ibyumba 3 na saro cyangwa 4 na saro Emilio Sense. Wumve ntabwo rero aya matora araje kumanura ibyo, ahubwo birarushaho kuduga. Niyo mpamvu rero Imana yambwiye ngo ese urabona ntekereza nkabo mbara nkabo. Marayika arirahira arambwira ngo ibi byose ndabihindura bishya, ndabiretinga, ndabisiba, ndabihanagura, efase, ndabikuraho. Ndi Imana y'igihugu cy'u Burundi. Uwiteka Imana Nyiringabo ije kurokora Burundi mu maboko umwanzi yabugejejemo. Ndayishimiye n'umuhinzi, ntabwo ndayishimiye ari perezida. Nyakubahwa Sebarundi nyene cyubahiro perezida, ariko rwose urantunga. Imana yamwe ngo ntabwo yigeze ikurobanurira ngo gusukeho amavu yo gutwara. Manda utwaye bagushimirize kuko nindi iri hafi kurangira kandi nta yindi ntihagire umuntu uvuga ngo ubwo Imana irisubira. Harimo abantu nabonye hano ku mbuga nkoranyambaga umuntu aza akavuga ngo ubwo Imana yisubiye, ngo yabonye Rwasa adakwiye kuyobora igihugu ngo ishyiraho Bunyoni, ngo ibonye Bunyoni adakwiye kuyobora igihugu ngo ishyizeho reverend kuriyo, ngo ibonye ibyo atari byo ngo irekeyeho Neva. Abo sindi kumwe nabo, umuhanuzi abari opposite. Yego ni yego, oya ni oya. Ngiye aho mpagaze naho Uburundi mutegereze impinduka. Nushaka itariki uyandike, nuko kwezi ukwandike, nushaka n'uyu munsi wandike, nushaka ibihe turi kugendana musipfuye. Ntabwo iyi video nyisibye, ariko i Burundi impinduka yihuse, shanjoma. Dawidi agiye kwimingwa. Ntabwo iyi politike nta hantu mwazagera. Imana yabishuriye politike y'umugisha, iri bubaheshe umuyaga nkuba, iri bubaheshe amahera, iri bubaheshe ubuzima bworoshye, nubwo ubuzima buba bukomeye ariko buhari. Naho amadovize ntayo mushobora kubona. Sendide kiyoboye Imana yabimye amaboko. Sendide defudede kiri ku butegetsi, Imana yabimye umugisha. Ntabwo Imana igeze yishimira gukorana nabo kuko barayibeshya. Ntabwo ikibazo cyabaye Imana, ikibazo cyabaye abadede. Yenda muri bondakarire mwebwe mwari muri Sendide FDD, mwabonaga umuceri, biraya, biharage, donc ibintu nk'ibyo urandakarira, ariko umugisha Imana yatubwiye ugomba gusohora. Bigomba kuba kandi nawe nuba maso uzabijyaho. Niwumva rero bene wanyu bapfa ngo ukunda ugumurimbonera kure, ukunda ugume wowe urya unywa, hama abasiga bo nibashaka bapfe ntibikureba. Oya, pasiteri mu gihugu ababambye ku musaraba akakira bose. Na Evariste Ndayishimiye, niba nta yindi satani yindi, nubapfukamya akihana yababarira. Nubapfukamya akihana Imana yamubabarira. Ntabwo mvuze nka wa wundi Imana amaze kubaciraho iteka. Nibo biciraho iteka koko. Imana ntihora inzigo. Niba Imana ikubujije ikintu rendi, ikakikubuza umwaka umwe, ikakikubuza imyaka 2, ikakikubuza imyaka 3, ikagira mu myaka 10 ubwo surake sister urwana n'ibiki ubona byashoboka, ubona byakunda. Niyo mpamvu rero Imana yambwiye ngo sintebye, sintinze, muri uko kwezi nje kwitamurura. Iyi saha, uyu munota ubitangaze, ubivuge, ndi kumwe nawe. Dore ndirahiye, ngiye gukora ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumiza. Imana yambwiye ngo witegereje Evariste Ndayishimiye yazengurutse intara zose yamamaza Sendide DFDD. Mbonera kure shirira biswi by'inkona zuru umugara, nibyutse umugara, nizuru umugara. Sorry, abakenyera rugamba kenyera zigume.
ikindi ni iki bakunda kuvugana, mbona nta byivugo bagira byo kugira ikivugo kihayagiza Uburundi. Ni ibyivugo bihayagiza umugambwe CNDD-FDD. ubuho bakavuga ngo umugambwe utateye imbere igihugu nticyatera imbere. Kame gusa nyine ntubyumva, umugambwe udateye imbere igihugu nticyatera imbere. Muzategereza umugambwe, buri muntu uri mu mugambwe abanza akire, none igihugu nacyo kibanze gikire. Rero ntabwo ari amatora, ahubwo iyo biba amatora baba baragumye no mu ngo zabo, bagahurira uyu munsi ku ishuri aho bagiye gutorera, bakaba ariho bahurira. Abarundi bize bafite ubushobozi bazi abagomba kubavuganira, ariko ubu tuvugana na Mukombozi yabaye nk'uhiganwa na perezida yamenye ko Mukombozi azatsinda, amatora ataraba, imyiyamamaza itararangira, ati umuntu yatanze miliyoni 2 azi neza ko azatsindwa. Rero Imana yo ntabwo yigeze ijyana namwe mu matora. Imana siyo yagiye muri aya matora, na yanyu ni ibyanyu n'uburenganzira bwanyu, kugira ngo ibintu byanyu mubitagatifuze ku mbuga ngurukanabumenyi muhagarariye zanyu, no mu nshuti zanyu. Ariko mu ijuru namwe muzi neza ko aya matora atarakiza Uburundi ngo buve mu kibazo burimo. Ntabwo ari amatora ari buhuze Uburundi, ngo bw'ubumwe si n'amatora agambiriye ko nibura n'abarimo imbere mwaronka ibiri kubura. Ni amatora navuga ya shebuja n'umuzamu. Niyo mpamvu mu kibuga Imana inzanira ihishurirwa, nabonye ari famiye iri gukina umupira. Imana iravuga ngo famiye niyo yatoye, ni nayo yatowe, ntabwo ari amatora ye. None si Imana nayo igira ijisho rireba igihugu, ijisho ry'Imana rireba igihugumo rimwe? Si ubwo mbivuge ngo ikira, muzi ko Imana nayo ishobora kureba igihugu nk'uko wowe ukireba, ukakireba mu ntara ya Gitega, intara ya Bururu ntuyibone, ukakireba mu ntara ya Ngozi, intara ya Mwaro ntuyibone. Imana nayo irebeshe, Imana irebera icyarimwe igihugu cyose, ikakigwishiriza imvura, cyose ikacyakiriza izuba. Hose nimumbwira igice gifite kuba kibona izuba, ikindi kikabona imvura. Hose iyo imvura ije murayibona, n'iyo izuba rije mukaribona. Ni hehe se Yesu agera mu Burundi akavuga ngo hano ngo niho nzaba, hano sinza? Yesu aba mu bantu, ntaba mu bintu, ariko niwe uhezagira iyo mihezagiro yose. Umunsi wa none rero, niba muri sitade uhagazemo ninde? Uri muri sitade ninde? Ni perezida, ni umukuru w'ishyaka, reverendi Kuriyo, izamu murindi mwibaza abo bantu, abasifuzi ni abadamu babo, nazo ndorerezi bari buhamye ukuri bati amatora yagenze neza. Abandi babihamya ni bande? Ni abari uzi ruswa zabaye muri aya matora. Imana yagaragaje ibituri muri aya matora. Mwe muri kwita amatora, biranambabaza igihe uvuze ngo amatora yagenze neza, ngo habaye amatora, ngo naka yatowe, ngo naka aratora. Sadepa nje ntabwo njyangira ruswa kimana imbwenda kivuga hombo cyangwa cyamukongomani. Kunuguhenda abantu, kunguku nukunaniza abantu, kunukuruhisha abantu, kunugukorera abantu umutwaro badashoboye kwikorera. Abarundi ntabwo bari ku rwego, nta nubwo bakeneye uru rwego rwo kuba igihugu cyatwagwa gitwariwe mu rugo rw'umuntu, mu nzu y'umuntu. Erega niba ubona miliyoni 13, miliyoni 10 zanzikiye, najya muri izo miliyoni 10. Ni ukuvuga rero aya matora yabaye ni nko gufata ukifungirana imfunguzo ukazicisha mu idirishya ukazijugunya, kandi wakingiye inyuma n'iguvuri. Niko byaba bisa. Ntabwo rero aya matora impamvu Imana yayagaye itanayashimye,
ntabwo arazana igisubizo, nta gisubizo afite, ni amatora ahubwo ari guteza ibibazo kuruta ibyari bihari. Koko hano harimo abantu batabarwa, harimo abantu batazwi, harimo abantu batigeze banarebwaho, harimo abantu batanabyitayeho, harimo n'ababizi, harimo n'ababimenye. Umuntu wese ubifitemo inyungu yabigiyemo, ubifitemo gahunda yabigiyemo, ariko abandi basigaye akunabari. Yewe Yesu Kristo mwana w'Imana, mu rugendo rw'umwaka 2025, uru rugendo, iyi nzira, nagira ngo gutangariza iri tangazo. Niba ufite amatwi abiri yose akaba yumva akora, ukaba ufite akanwa kasemerera kakavugira mu mpande ebyiri cyangwa enye, amaso yawe akaba akireba, ndetse n'umutima ukaba ugikora, n'ubwenge bukaba bugikora, muri aya mezi 3 akira igitangaza cy'Imana. Ninje mu munota wo guhezagira ndagaruka mu kanya. Muri aya mezi 3 akira igitangaza Imana iragukorera. Niba ugikora, ukimovinga, umubiri ukibara mu izina ry'uwaduhamagaye akaducungura, akira igitangaza. Nabivuze, ntushobora kuzagenda uru rugendo kugere mu ijuru utari mu mbaraga z'igitangaza. Ntushobora kuzakora urugendo rw'umwuka utari kubona ibitangaza. Imana ikora ibitangaza. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ikintu cyaranze isezerano rya kera ni ibitangaza Imana yakoranye na Musa, ibindi bikorana na Yesuwa, ibindi bikorana na Eliya, ibindi bikorana na Elisa, ibindi bikorana na ba Isaya, na ba Yeremiya, na ba Habakuki. Amen. Hari ababikorerwaga n'abari bari kubikora. Uri umwe wo kubikorerwa cyangwa uri umwe wo kubikora ibitangaza. Kimwe muri ibyo. Mungu asifiwe sana. China ragwana ribarikiwe. Haleluya. 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 Ndakwinginze cyabo gufiva ku giti dore umuntu. Gusenga gukingura ijuru. Gusenga kurabohora. Gusenga kurakiza. Gusenga kuratabara. Tuze mu isezerano rishyashya. Ndi kwigisha kwizera kuko buno twatanze umutima wacu. Turareretse muri uku kwa 6, muri uku kw'indwi, muri uku k'umunani. Wowe utangirana iteraniro natwe ukarisozanya natwe. Ntusabiye umugisha ukande subscribe ujye ubasha kubana natwe. Nawe ujemo uyu munsi, you welcome. You welcome. Hallelujah. Hallelujah. Mu isezerano rishyashya, umuhamagaro urimo muri iri sezerano rishya. Haleluya. Mu isezerano rishya kuva muri Matayo, intumwa, abigishwa, abahanuzi, uhereye ku ntumwa nkuru ariyo Yesu Kristo, yaranzwe n'imirimo n'ibitangaza Yesu yakoze. Yesu numwe, kiganza cye cyaranzwe no gukora ibitangaza. Urutoki rwe rurangwa no gukora ibitangaza. Uruhanga rwe ururebyemo agaciro. Intambwe ze zari umuhezagira gusa. Amen. Kuva muri Matayo ukagera mu byahishuwe, muze murebe azura umwana kwa Yairo, ahaza abantu 7,000, akora igitangaza Ikana y'i Galilaya mu bukwe, ahaza atubura divayi. Muze mumubona agenda hejuru y'inyanja. Muraza mukurikire, uraza gusanga aba ba Petero bakoze ibitangaza kugeza ubwo bakora ibimenyetso n'utwumiza. Ntari bugusomere hano ariko nabuze, cyangwa ushobora no gusomoka bibona. Uyu munsi wa none niba utari mu bakorerwa igitangaza, uri mu bagikora mu izina rya Yesu. Kandi umumaro w'ibitangaza n'ubu, intego y'ibitangaza ni iyi. Ubundi Imana nyamana ibaho muri ubwo buryo, ni ugukora ibimenyetso n'ibitangaza. Igitangaza kirasaza. Imana ishobora kugukorera igitangaza mu myaka 20, hacamo indi 20 abademoni bakagukamura kigashira, hahita hakorwa ikindi. Gitangaza ni nk'amabuye duhagararaho tukambuka twerekeza aho tugomba kujya nanone. Yesu Kristo nashimwe cyane. Uyu munsi wa none ndatangaje. Imana yagendanye na Esther akabona igitangaza. Imana yagendanye na Yosefu akabona igitangaza. Imana yagendanye na Dawudi akabona igitangaza. Kuva mu ntama kirane igitangaza. Wowe urava hehe? Nawe harebe mu izina rya Yesu. Yagendanye na Esther. Wowe urava hehe mu izina rya Yesu? Uhoraho gukorera igitangaza. Imana yagendanye n'Abisiraheli, ibaha byose, babona byose.
ahatagira amazi, ahatagiraga inyama, ahatari. Haleluya. Uyu munsi wa none nawe muri kugendana n'uhoraho mu bugaragwa, ntabwo uragera i Kanani hamwe Imana yagusezeraniye, ariko komeza urugendo, wihangane, komeza urugendo mu izina rya Yesu. Imbere hari itsinzi, imbere uri gutsindanishirizwa, imbere uranesherezwa n'Imana yacu ishobora byose, isumba byose. China na Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira, nduva nabwoba. Mwijuru imbere y'Imana mfite umupapa umvugira, nduva nabwoba. Mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira, nduva nabwoba. Mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira, nduva nabwoba. Mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira, nduva nabwoba. Amen. Nanjye mpanuriye mu kiganza cyawe hazemo ibitangaza, cyangwa se wakira ibitangaza. Mpanuriye akanwa kawe katura ibitangaza, cyangwa se katura amashimwe y'ibitangaza ukorewe n'ijuru. Mpanuriye amatwi yawe yumve imirimo n'ibitangaza Yesu akora, cyangwa se nawe abantu babyumva Imana ibigukoresheje. Amaso yawe abona ibitangaza, intambwe zawe zikandagire mu bitangaza, amaboko yawe afata ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo ni igitangaza kirenze igitangaza kimwe, uhoraho yihesha icyubahiro mu rugendo rwawe. Haleluya. Ese nawe uri mu rugendo? Imana ishobora byose irengera urugo rwawe niba ufite urugo. Uhoraho arengera ubuzima bwawe niba ubona nawe bigoranye cyangwa biruhije. Amen, amen. Ubu tuvugana hari marayika wamanuwe no gutabara. Muri uku kwa gatandatu hari abantu bazahabwa amaviza, hari abazahabwa imodoka, hari abazahabwa inzu, hari abazuzura umwuka wera, hari abazaririmba Hosana, hari abantu bazashaka, hari n'abazashaka, hari abazabona imitahe, hari abazishyurwa amafaranga. Donke uko imvura igwa igahembura imyaka, uko imvura iguye ihembura imyaka, niko Imana ibigenza yeza bakundana. Nagira ngo nguhumurize nkubwire ngo muri uyu mwaka, muri uku kwezi turimo, muri uku kw'indwi turimo, uku k'umunani turimo, itegure kwakira, itegure kubona ibyiza byururutse umutima wawe. Imana yavuze ngo mubwirane aya magambo, mumaranishanye umubabaro aya magambo, mubwirane ibyururutsa umutima mu izina rya Yesu Kristo. Wumvise inkuru mbi, wabonye bibi, urugendo rwarakugoye, baguteye ubwoba, ugeze imbere y'inyanja, Imana iraca inzira, baguteye ubwoba mu butayu, barozi barahakurogera, inzoka zirakurya, ariko Yesu wamanitswe, umureba urakira, byaragoye, inzara iragukubita, Yesu muri kumwe mu masengesho. Ariko nkubwire ngo yongeye kuvuga ijambo ritubura amafi n'umutsima, ubuzima bukongera bukabaho, ubuzima bukagaruka. Haleluya. Nagira ngo nkutangarize uwaduhamagaye wo kwizerwa no kwiringirwa. Amakuru meza nkuzaniye mu izina rya Yesu Kristo. Witeguye kuva i Burayi ukaza muri Afurika ugakora umurimo w'Imana, cyangwa ukajyayo ugakora umurimo w'Imana. Witeguye kujya mu kazi. Haleluya. Diplome yawe igahabwa umugisha, imirimo y'intoki zawe Imana ikayiha umugisha, intambwe zawe Imana ikaziha umugisha, uburiri bwawe Imana ikabuha umugisha. Haleluya. Witeguye kuba umwe mu bakandida b'ijuru, kuba umwe mu bambasaderi b'ijuru, kuba umwe mu bantu babapatana n'ijuru. Hama ijuru rikwishimire kandi ijuru rikaguha umugisha. Mungu asifiwe. Wasengeye mu mazi nkanjye, usengera mu gihuru nkanjye, usengera mu butayu hatandukanye, uvuga inkuru za Kristo udaciye ku ruhande, uyu munsi nturabona umugisha. Nanjye niyo mpamvu nibukije uhoraho. Bibiliya ivuga ngo abibutse ntimugahweme kwibutsa Uwiteka Imana Nyiringabo na Isiraheli. Niyo mpamvu nanjye uyu munsi ndambuye ikiganza mu izina rya Yesu Kristo. Imana isoma urwandiko ruri ku mutima wawe, ndayibukije kuboko kukurengera ukubone, ntambwe zigutabara zishike, kandi ubuntu bw'Imana bukubeho, maze izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Mungu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nigeze rimwe sengana n'umukobwa, nari ntaramenya gusenga, ntaraba n'umuhanuzi.
nari umuririmbyi gusa ndi n'umukristo. Umukobwa umwe arambyukira mu gitondo arambwira ati Marite bwakeye, ntibwakeye, arambwira ati tujye gusengera Kanyarira. Ndamubwira intamena. Tuva i Nyanza abahazi, ubwo ni za Huye, ni mu majyepfo y'u Rwanda, mu karere ka Ruhango niho twari twerekeje, ndetse n'Akamuhanga, urugendo hafi rw'ibirometero nka 57. Nari umwana mu by'umwuka, ariko nagira ngo nkubwire kwizera ko kurema ni igishinga nahe gito cyane. Imana ivugana n'uwo mukobwa arambwira ngo tugiye gusenga, ngiye gusengera amafaranga ya Minerivare, ko we yari umuhanuzi amaze iminsi mu gakiza, ibyo bita kudubura cyangwa se kunyura ku wundi, kudepasa umuntu. Yarandepashije, ndi umugabo we ari igitsina gore ari n'umukobwa, biremera rwose. N'ubu iyo duhuye mu kurira ishapo nkavuga inturafande kabisa mu mwuka cyangwa se muri kirisito. Tugeze mu butayu aravuga Marite, ca ibibabi by'inturusu ukeneye tubihinduremo amafaranga. Wa aca ibibabi 250, arambwira ngo iyi ni Minerivare, ngo reka nongereho senkani bibe 300, noneho ndabisengera bihinduke amafaranga. Nanjye mbikoroko, fata ibibabi 10 koko nge ntabwo nari mbyizeye, sinari nzi n'ibyo biva n'iyo bijya. Nanjye ndabihindura amafaranga, ashyira mu ishakoshi aratsindagira, nanjye fungura ikofi, ndangije shyiramo ndafunga, ubundi duhimbaza Imana. Azamura ikorasi ivuga ngo Mana amafaranga, 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 Mana amafaranga, turasaba amafaranga, Mana amafaranga. Avuga amafaranga, himbaza iyo korasi. Kuva saa 12 twari tuhageze, saa 4 ziragera turi Mana amafaranga, ivumbi riva ku birenge rigeramo hano. Avuga amafaranga, nkajya ntera akajisho by'ubupagana ariko kutizera, sanga biracyari ibibabi, nkagaruka ngahimbaza amafaranga, amafaranga. Turahimbaza tugeza saa 4, duva saa 4 dufata saa 8 z'umugoroba, tugeze saa 10 ndongera ndarunguruka, sanga biracyari ibibabi. Ndangije rero bigeze saa 11 arambwira ati dutahe, Imana iduhaye amafaranga, intamena. Mu nzira ngende basanga biracyari ibibabi, nawe narebye sanga nawe ni ibibabi. Tugeze mu karere ka Muhanga aho bategera imodoka hitwa ku Kinamba za Rugeramigozi, abahazi, kuri kaburimbo. Ahagarika imodoka ya mbere, ati nta mafaranga bakumpereye. Mpita mbona ko umuntu yasaze, mpita mvuga nti barantaramura, baraca, turasengana, twese turabapantekote. Atangiye guhagarika imodoka, mpita mbona ko ari ibisazi. Ubwo gendeye ruguru, waguma areba mu muhanda, n'imodoka iraza arayihagarika. Ubwo iya mbere yagiye n'umujinya, ntabwo yasabaga rifite, ari gusaba kubaza amafaranga, nta mafaranga bakumpereye. N'iya kabiri arayihagarika, irivumbura, barayivumbura, imodoka bariruka. N'iya gatatu arayihagarika, bigezeho ngambirira kumucomoka, nti niba mufata baradufungana, batwita abatekamutwe kandi tutari bo. Nagira ngo duhagurukane mu isengesho ribohora ry'igitangaza n'umugisha, ku buryo umuntu azajya avuga ati Imana ibaho. Ni bya bitangaza nakubwiraga. Imodoka hafi ya 6 ibiraje, arayihagarika. Umupapa mwiza amanura ikiyo cyangwa ikirahure, aramubwira ngo niwe witwa naka, undi ati ni njyewe. Ati ni byiza cyane. Ubwo mbandamo abarambwiye ati nuriya muri kumwe, undi ati ubwo ndi kureba ruguru, nibaramuka bakinguye urugi mpite niruka ntibike. Noneho arababwira, mbona aravuga ati Imana yambwiye ngo uha amafaranga ya Minerivare, wiga mu wakanga. Undi ati ndi segonderi ndi kurangiza. Ati sawa. Abara 2 aramuhereza, ahita arenzaho senkani, bya bibabi nakubwiye by'udutike n'utundi tuntu abakobwa bakenera. Arambwira ngo noneho ngo nuriya muhiba 10,000. Nge bankubita amafaranga 10,000. Umukobwa arambwira ngo Mari, ngo Merisi rero, ngo reka dutega imodoka tugende, tugezeho dutandukana. Arambwira ngo Mari, ngo mugire ibihe byiza, nta n'inote ya 5 yongeye. Mu buryo bw'umwuka ibyo bintu birafatika, mu buryo bw'umubiri ibi bintu ntibifatika. Nagira ngo nkubwire rero ko ibidashobokera abantu ku Uwiteka birashoboka, kandi ibidashobokera abantu imbere y'Imana ni nk'ubufindo. Amen. Buno rero nagira ngo nkutangarize ko iyahanitse ikirere ikadendeza inyanja
ni iyo kwizerwa no kwiringirwa, kandi iyo ngiyo ni ntetuye. Ishobora byose, isumba byose. Nawe urizeye Imana ikuremere. Kwizera ni ibidafatika, ni ibitagaragara, ni ibitumvikana. Bibiliya ngo nzabakirisha ibipfu by'ububwiriza. None se ibyo bintu bipfuye Imana niba ibigukirisha, uragira ngo igukize gute? Nagira ngo rero iki ni igishinga ntahege ntanze kugira ngo bigufashe mu rugendo. Haleluya. Uyu munsi wa none rero abo twasenganye kwijabe aho nari ndongoye, nigeze mbabwira inti mumpe kositimu y'umweru. Njya mu nzu nambara kositimu y'umweru, ndyama hasi mu byondo imbere y'igiteraniro kuwa Mungu. Mbwira Imana inti dukeneye hano miliyoni n'ibihumbi 400 bitarenze iminsi 2. Nyuma y'iminsi 2 utayaduhaye, izina ryawe riratukwa, umurimo wawe uri bugawe, nanjye ikiri bukurikire ndisubirira inyuma. Ntabwo ndaba ndi muri misiyo yawe, ndaba nariyitumye, nariyohereje. Ariko nituba turi kumwe, urakorana nanjye bitangaza. Amen. Twasenze iryo sengesho, ubwo ntabwo niyirije ubusa, nta n'ibindi, nuko nambaye umwenda wo gutamba igitambo cyangwa se umwenda w'abatambyi, nkukoresha ibinyuranye n'amategeko y'ijuru. Bwarakeye umumama umwe arafona arambwira ngo Mari, Imana yambwiye ngo ni intanga y'amafaranga. Cyari igikorwa turi gukora cy'umurimo w'Imana gikeneye ayo mafaranga, ntabwo ari ayo nge nasabaga, nge ntayo nari nkeneye. Iteranira ariko rirabizi n'abakristo. Tumara arampamagara ambwira ngo Mari, Imana yambwiye ngo nishyure idene mufite kuri eglise, nitumara nindangiza kuryishyura irangiza sida. Nimo Katolika, ntabwo ari umurokore. Amare ndamubwira ngo yego ryishyure. Gihe naravugaga nubwo waba wavangiwe uri gukorera Imana nta gihombo. Arambwira tesi yo sida, ni umuganga, mugabo ni umuganga, nta sida nigeze sanga, ndwaye twipime. Nti nurangiza kwishyura Imana izakwereka iyo sida iyo ariyo, wowe ishyura. Arishyura, nawe anarenzaho amafaranga yandi Imana igirenzaho, nawe iyiguhaye irenzaho. Hacamo ukwezi iyo sida tutayibonye. Mu kundi kwezi aza gusanga umugabo wari gusambana n'umuyaya yakoreshaga, cyangwa se umukozi wo mu rugo. Kambivuga uko iwanyu mu bivuga simpuza, ariko niseguye ku bantu bakora akazi ko kudufasha hageze aho bigusitaza. Amare basanga bari gusambana, bapimye wa mukobwa basanga arwaye sida, basanga umugabo we ni muzima. Umukobwa arababwira ngo umwaka urangiye turyamana. Imana iramubwira ngo ngiyo ya sida nakubwiraga nagombaga kugukiza. Mwabantu, Imana irakora ntikora. Iyakubwiye kera niyo yongeye kuvuga, ibyo yakubwiye byose izabikora, izakuzamura kwicazanye n'ibikomanga. Kuramo gushidikanya no kwibeshya no kwitiranya amazina. Iyo tuvuga niyo kwizerwa no kwiringirwa, ntiyitiranya amazina. Reka nisengere uhoraho, dutegereze ibigiye kuba. Nanjye nzakubwira, nanjye nzaza kuri kamera nzakubwira inti amasengesho najyaga asenga byagenze uko. Ndagushimiye Mwami Yesu, warasenze, we wasenze ugacungura abantu, warasenze, we wasenze ukabohora abari baragejejwe ikuzimu, warasenze, we waduhaye ubugingo ukaduha kuba umuhuza n'Imana natwe. Ndagushimiye rero umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, kandi uza kukwizera turi kwigisha ibitangaza, nawe abo muragwa kandi agabana igitangaza cyangwa se ibitangaza. Kwizera kwe no kwizera kwawe no kwizera mugiriye ahabwa umugisha na Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Reka nkushimire, ugire ibihe byiza n'umunsi mwiza. Umubane natwe, ujye utangirana iteraniro natwe, risozanye natwe. Ni umugisha uhoraho aguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ngira ngo rero nta hindi video bizakurikira. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.